Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ne, adamat sa nga ilit ha, Dom. Wen, bakit? Inururay na ni tatang inyo barangay hall kung na ni kagawan supanga ta isot na danon na. Ni tatang kano ti gagara na ngam san ni mat ana uray. Iso ah. Isungin kuyog kon. Amangan ngamin no naisagud man ni tatang iti pada na ang barangay chairman iti ili. Hello, how are you? Okay. Sige. Bayat nga urayan tayo ni tatang pagmerienda ampay. Rosa, bakit? Original kadimot lang da ito ama pa. Wan, Chairman. Kita maperper sayon gapo iti kinadaan na. Amangan mo't no palpak mananda ito tatang. Kas ini. Kaya mo tayo, kinabak ng tikalyin nyo iti sanga ili yu ahapones. Ngam gayam, dakkal may tapos sunigiraw. Awan matkit di mapukaw no padasin tayo, Chairman. Dahituyin ti gundaway tayo abumaknang. Ay wala. Ngam kayat ko, datayo laeng pati makamoy ti daytoy winulima kunak kuma. Ay, nang runaking ka. Saan mo ko mga imarmarites kadagiti amaw? Iswa, nagasat ka kagawan supanga at iraman na ka. Ure ni nanang, saan yung iba kakadakwara, tatang? Ay, saan? Kahit kwa sorpresa. Makigtutulatan no ado ti itin kuking kwa na asin silyo abalitok. Kas kada barita ti balitok. Ay, bara ti balitok ko na ko ba? Okay, sika, naibagam kini Rosa? Saan, tatang? Okay. Gusto kayo, Chairman. Masapor sikreto daytoy. Tapno saan boreriaso. Uwan gagawan, Chairman. Kat di kay madanagan. Uray nila kay ko. Basta imbagat kunkwa na ang makipagtano ta. Nasayat nga rod no kasta. Kat no addan tumakali tayo. Kumatangak tumot itilugan ko apagbalinin na taksi di syudad ti Bagyo. Sa bali lang tiban. Gusto ka kagawad supanga. Negatag mo, di mo pa iniggaman. Ay, sabalin sa maninter aramidan ni tatang mo. Apay ka dinanang. Tunggal rabi erumwar, ako ramno mapanagtanog. Isumat lang ti pakada ni Doming kanyak. Anya, Wan nanang. nawan mo ti parikot nga amok iti peace in order ti barangay. Awan pay tamo da akanayon ti panagronda dagiti tanod, sakit
Amo da pa'y nga uray ni tatang kat makitantanod. Sapay kumaa. Ada plano, Cruz Anya day tananang? Makamuditan. Surutin ta ida itinalimag. Tinapatag, maamuan ta, ti kalukwanda. Oh! Ay, so dahitan, German, Gusting. Ha? Adan na gusto tayo randok. Yahoo! Baknang tayo! San ka ngagpukaw akagawan? Amang ano da makangag kat adapay kabingay tayo. Ay, sorry, kagawad. Sige, sige. Pagtitinulungan. Ay, say! Pagtitinulungan tayo. Ngay takdang. Yaw, sige, sige. Agyaman na at damat rangan ti kinabaknang ko. Dito. Yaw, Ay. atlas. Mayawid ko matlangan ti imbirang ko a kinabaknang. Oo, tayo tulagan tayo sa kuro. San ka ngagkamkamari? Ay, agkamkamali amang buko diti kinabak nang sikat isublat mingi kari dita. Don't worry, German. Gustring. I will give you a 2 kwarta. Apay akorta. Agbibingay tayo. Sana mabari na makibingay kayo. Sige, rukatan nyo na kasa. Sakon. Anday ta. Agyaman na. Nakadin na kay matraangan, Papa. Kabsar ko. Ha! Rorog. Rurog! Saan na balitok? Balitok sa kura. Podno, asa na baritok. Ngamkit di. Rab-rabas pa ngam baritok. Dagito'y rurog da, Papa. Kabsar ko. Asordado. Anatay, edi may kadwa agobat. Sa nga rubungan. Kunak no gamang ngagpaisong. Ay, Sana bare, kagawa duming. Ikan kayo, itisag mimeryon. Da kayo atalro. Kwarta kapang. anya. Ha? Milyon yap yap. Lakit din no gamang. Saan mo? Rorogmot gayam. Mangtad ngagpaisaw. Iti milyon. Saan mo tapisos? No tigat kwarta tapon. Yap, yap. Awan pailat imaya at tao. Manipo ni Dilino kataktoy opisina. Ay, anyamot kan ti kastoy. Kung nakarugyak tag surat. Anda rin mangukukap itingiwat ko. Magoray ka man, taipwistok pailang dito itugaw ni tatang. Amangan saan manan nga umay na dyan. Anya tigatangan nyo na nasufeng? Gumatag man iti may sabukala sibuyas, may sabukala bawang, kanli mga itlog. Mabitlangar na tay sa ganak tigatangan nyo. Sige man, hanamay, balasang kaw. Lima nga itlog, bawang, kan sibuyas. Wow. Awan samot ni apong mo nga idang, hanamay. Awan na, nagudong da. Isudan ti agsakada iti lakom eh. Damat ginagara ni tatang ijaili. Kan ipandamatan iti doktor ni apong idang. Isu aya. Mapanda ka no ipacheck up ni apong. Ganano aya ni apong mau? Kumaron sa ti angkit na nana, kas kadarayuma. Dakitan
Sakit ti bakat ako nada. Nang runa di tarayuma kas kada arthritis. At tuyan ti gatangan nyo, nana. 5 nga itlog. Sag si 7 pesos. 35 plus 5 abawang. Kan 5 pesos a sibuyas. Bali, 45 amin, nana. O sige, unday titibayad ko, supliyabon. 50 minus 45. 5 pesos, nana. At tuyan ti supliyo. 5 Ay, pesos. agyaman hak. Aywan gayam. San ay ang agtrab-trabaho kay di syudad? Ay, wala na angam nagbakasyonak. Tagsaksakit nga rod ni Lola. Ay, so aya, nasaya at Wala na. Kan, plano ko matla nga resign. Tapadasak mamatya abroad. Ay, nasken pa ayang agabrod ka? Nagbasit mat nga minti sweldo. Nang runa no sales lady ka lang. Ay talaga, nagrigat ti sumapol iti napintas basit at trabaho. Nang runa no awan mo't makuna analpas mo a kursaw. Ay, wan nga rod na ana. Sa anak mo't ngamin anak katurpos. Tawan mo't ngamin pang pahadal datatang kanyak. Day tala ang ati parikot. Ngamin, adda dagiti kayat ati makaadal. Ngam ti dakes na, awan pagadal da. Adda mo dagiti sobra ti kabaalad na kumaangag paadal. Ngam awan mo't esam dagiti anak da nga agadal. Wan nga rod na ana. Hala, naimasak mo itong tinag-istorya. Ang mga naagurura yun ni Tata Magusteng. Yeah, this is the Barangay Hall of Nagbugsutan Barangay, sir. What can I do for you? Daytoy ka di ti barangay nagbugsutan. Ay, uuwawan. Ay, sus, Maria Kusina. Amumat gayam ti agiloko. Haha. Wunmat. Saan ra ang nga eroko? Uray paggaratok. Ay, iso aya. Ay, rigrigat ko lakit din na kundi English. Adda ka di ni Chairman Gustiro. Ada meeting da ijay ili. Ngam agawid after ti meeting da. So, mabarin nga uray kraangan ditoy. Ay, uuwan Adda nga min napatag agagaraken ko ana. Anya ka di tinagan mo. Kagawad supanga ako namlatan. May saak akagawad dito'y nagbugsutan. Ha? Okay. Good. Anya ka ditik gagaram ken Chairman Gusteng. Napatag unay. Maitalek mo ka di kanya? Depende, numapagtarkan ka. Uwan mat Siya ti tarken. Este talken ni Chairman malaksid iti manugang na akadwak akagawad. Kasta ka di. Ay, uwan. Mabarin ko nga rod ibagakin ka tigagara ken Chairman Gustiro no kasta. Ngamen, ada special project nga ijaya ken Chairman Gustiro. Ay, nagsaya atin ngayon no kasta. Amangan no padam tay na sarong idi dito'y akadaraam. Ako na milakit din no adagamang akalyenda kada Chairman. Gayam, dakkel mat atangke ti Puso Negro para iti barangay. Kasta ka di. Saan kagawad? Sa bali da ito itagkari tayo tigawang. Gamang manen? Well, pasit da ito iti Yamashita Treasure. Anya? Nuan niya ti kuna ni Chairman. Uray babae ka. Kadwada ka agkari. Anya? Oray para tempra ka laang iti kape. Inton agkari kami. Ha? Wan kagawad sumpa ka. Adawit ko ama pa. Kasta ka di? Ay sus, maragsakan ni Chairman no maamuan na dayta. Sige, ay, anya tinagan mo, sir? Sa karo, tawagan mo ko rabat nasa karo. Anya pagsasaw dayta? Pagsasao oy Pangasinan. Talaga lang Naimbagpaikin ka ta, addaam mong asauda. Angam siya, ay, pulos. Angam, sige, urayan tangarod ni Chairman. Ibagam ti panggap mo.
Ket ita, iti sa balimanen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1. Napatpatag ng balitok. Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Dahito'y mo timadi ka iti kailyan. Naglaing damang babalaw iti uray anya nga administrasyon. Basulat ta amin ti gobyerno. Ang makita mo nga damot addang ti gobyerno para ti pagimbagan ti umili. Agam siyempre, sana kaskarina. Ura ni ex-president Tigong, makunamot husto dagiti nararamid na idi. Ngam adulat ta tinang babalaw ken kuana. Nay, mayat pa'y matlang ti sisikawilam dito'y salas. O naman, pinalabsak lang na ito. Anya nga iti madamag. Ti man sana malmal pa sa gubat iti nagbaatan ti Russia ken Ukraine. Pebrero pala idi. Isu da ito iti bagbaga na agapuna wano rason ang imato amin nagagatangin. Kang runan ti produkto alana. Isu ti mapaspasaran tayo itaki nangina ti gagatangan iti si bubukal alubong. Boy, apektado tayo amin. Gapungaron iti kinanginan ti produkto alana wano fuel. Ado, ti gapuna. Gapoy ti dayta, kasla kon kontrolan dagiti nabaknang ken nabilig a pagilyan ti amin. Dahil tangarod kayo. Isungarod nga da parikot iti nagbabatan na iti nabibilag a pagilyan. Takayat da kontrolan ti pan nakaisupply ti nasa o alana kanag iti pagilyan, apaka ipatuludan na tapno makontrol da ti presyo. Ngam ti dakes na, datayo mat nga umilit apektado, ta sumursuro tayo ang umato ti presyo dagiti gagatangan. Kat tinakasang, ti agdama wano kabarbarumanan nga administrasyon ti pagpabasulan da. Ngawan kanot maaramidan da amang ipababa kanag iti presyo, ti kang runaan agagatangan. Makontrol mo kit den, saan basta maaramid dayta. Makontrol man, ininot. Ang adamot dagiti inaramid da. Tay kadiwa, nalakakano ti magatgatang. Kat plano da asaan lang nga iti Metro Manila ngem nationwide. Uy, ngam adulat ta ti mang batbatikos iti dayto eh. Amok manmat kadagiti umili. Iso nga darag iti vlog amang ibagbaga na budol-budol ka no iti 31 million anang ibutos kada kuana. No addaman, saan nga amin kat mang babalaw. Kan dagiti met lang posisyon ti akin aramid kadagita. Ngamin, saan da maaklon nga addaman ang nagsubli asagibo day di apo lakay. Makatlawak pakay. Ado mo tanti amom may papan iti dayta. Unmat, hangam sa anak lang agkumkomento. Tano adda maibagam ita, wano maidayaw mo ti kabarbaro a presidente, mababalaw ka. Sus, yad adayo, mapo. Hindi nabit pa iti gubat iti nagbaatan ti Russia kan Ukraine. Anda na iti mga ibagbaga. Ay sunsan ti mitsa ti may katlo agubat sa ngalubungan. Kat kanibusanan mo tanti lubang. Ay, san kumamot Di pa'y kat maungaw tayon. Nangruna na makiramraman ang iti superpower a nasyon. Kat ayunan dati maysa kan maysa. Daytan ti parikot. Iti nabiit. Naipadamag ti bumarbara manen adi pagkinaawatan ti South kan North Korea. Ang nagsardeng samatan ti North Korea, mang provokar iti South Korea. Bueno,
Ngam ti manen Japan kan North Korea at ang kinkinlarik. Ay, anya nga taaya ti maalala da. Di da pampanunutan dagiti apektado nga umili no kasta ti mapasamak. Un nga, kas ko may di may kado gubat sa ngalubungan. Agasa may titawa na tayo. Sibilyan, kan nagiti soldado, iti agsumbang irabanag. Kunak na no napankan si Kalakay. Ay, madamdama. Adalang buy-buya ka damag dito yung silpon ko. Anyaman na damag daytan. May papanmanan iti agdabang administrasyon. Saan? May papanman ka dagiti naglablabas agubat sa ngalubungan. Anya? Nang runay ti daytoy maatap agameng ngayon sang dagiti hapon ngay dauluan day di General Tomoyuki Yamashita. Oh, Nga ibagbagada amay sa daytoy ang nagtaudan ti balitok day di Apulakay. awon. Adamot binuybuyak iti na minsan dita. Ang no panunutan. Kasla nari katapat siya. Ang no anagamot dagiti ibagbagada. Kasla po no ito. Adda iti tao day tanong mamati. Kanya-kanyang pamati nga roda kunada. Unmot kit di Tano panunutan. Sa dino nga tinangalaan da kadagita. Anya nga iti source ako nada apod no. Dapay kit dinabuyak Kit nung mabuyam daytoy, ang mga nagbulagat ka. Anyaman daytan. Da Hitler kano kanya masita, kit anak ni Dr. Jose Rizal. Anya? Ay, yun bakit? Ken, saan lang nga dayta? Anyaman ay. Dahi di Apulakay, nagbalin nga abogado ni Dr. Jose Rizal ang nagpambarang akaspadi. Anya? Saan ko nabuya dayta? Buya, tap numamati ka iti bagbak, bakit? Masapul nga buya kamot iti history. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.